Patri. Ibu-ibu, sila menduai barang sana bolong-bolong, meriki pasuang, Bu. Beli tukang Patri, meriki beli. Aduh, tulungin je bos tiang beli. Niki napi barang tiangi. Ibu mekelo sajan bolong, jen beli ngidang, indah yang Patri je bos ya beli. Ye nyoman, barang nyomannya Patri beli man. Beh, jenuh dogen ngeras untuk beli nih. Barang apa ngaden beli? Nih dendang tiangi bolong, Patri je bos beli. Beli mula dadi tukang Patri, saluwire prabot dandang bosor, ember panci kobokane bolong, sampun aja nyoman sumbang saya, sampun aja nyoman sumbang saya. Nyoman, ada nyoman ngomong keto, beli dua matri bolong-bolong. Yening keto, dia nyaman tuan, saluwire prabot ane bolong, apang saja tua teken munyi, yang jebobok panggondong apet panggol. Jebobok panggondong apet panggol. Ken beli ngidang matri dandang tiange. Kene nyoman, balen beli malu jet dandang nyoman gede apa cenik bolong nih. Man ken beli. Badah berak jet dandang nyoman ganti nagih nih man. Yen tiang anti, mohon maya beli. Sing man. Wah 5 kali rupiah. Nggih, lamun gitu ganti sampun beli. Beli mula dadi tukang Patri, saluwire prabot dandang bosor, ember panci kobokane bolong, sampun aja nyoman sumbang saya, sampun aja nyoman sumbang saya. Yen sing saja bukan munying beline, tiang sing sanggup maya perongkosan. Nyoman, ada nyoman ngomong keto, beli dua matri bolong-bolong. Yening keto, dia nyaman tuan, saluwire prabot ane bolong, apang saja tua teken munyi. Nyen jebobok panggondong apet panggol, nyen jebobok panggondong apet panggol. Kene benasib dari tukang Patri, man megarus mangan 5 kali rupiah, kyang kesanyo sing mana tuh nasib sajan. Patri Bu.